back to my YouTube channel. Ukhuluma noKarabo wakashabalala intombi yakamshengu. Yes guys, I am here. Uyayiza nengoma ithini ngeenyawo zami nyonyathela ngamandla ngoba le ndlela iya ekhaya. Welcome to level 2 of lockdown. Siyabonga uNkulunkulu usigcinile kuze kufike kulesikhathi. Abahlekela umndeni wabo sithi phephisani uNkulunkulu abe nani sonke nje siphitheni khali asazi ukuthi kwenzakalani ngale pandemic which you have never experienced such as us nje thina asikaze sabona into enjena. Siyaxolisa kakhulu kuba lahlekelwe umndeni wabo. So today guys nizwile ukuthi ngibusy ngengoma ze gospel which means ukuthi siqhubeka kanjalo, and today nginiphethele kubaba wethu uDominic Gokstad ingoma ethi ukuhlala kuye. Asihleleni kuye inkosi yethu guys, soloko sisaphila sibonge ukuthi isasigcinile ukuthi kulabo ababathathile ephephise inhliziyo zomndeni wabo. Thina ke siqhubeke simdumise sazi ukuthi futhi ukhona ingoma
no okuphaka zisuliwe zonke zisuliwe zonke Hello.